Jimmy madong ango matie katimbe ikin ping kumbeti Adwogi per lok makitika lungane ni Fika Salama ketika wajah tika dohon nak tutwal pat Fika Salama bedu yup madul ma part gu kate kere ikiana bedu Ministry of Works and Transport Ministry of Health manana lok mayorkum ki Uganda Road Network ketika wajah ni Yuango makira gengo kere awano me gure madong duongo to kitika wacha biara chel pat accident manong yu ram o wai mia ngwen ikine mato in a week biara ke wie meno mato ba awano ene mano ching kitwara tian kitwara o mia chel ke wie so kitika kate ki lock nyo organization makite longone ne Fika Salama wek o kon ke do dul egune wen ka chere maner kit yuango makira ma fonye kere dana men weje yo mabe makira ma nera ne e report ma bilu karo kwere e kum dana mi ngwen meti wajene kira dana piara bero piara bor ma tika tawani dano mokwo piara ngwen mi wi ani wen boda apa jomati motaka no do wachere piara beach apa juma work tiengi magiti word many bet any pedestrian giti kana at the end of the day ka ini nero mot wangat ma pay motaka me wany angera pa motaka pero wana chances tie ni motaka bonoi kamati ye food nere waketeng yo do ngoma tie operation Fika Salama extra miro kenene Jimmy weng mamete ko motaka matika ngwech is running in a good mechanical condition ni motaka tie ka ngwech mabe benatiki kero kitmano miro motaka bet kwede motaka maino ni taya ne tiara ta koni iero cher oxon wi po kana chego on kwede nyim sinabel kigulu motaka mano tiyo meri tukinero geny motaka mano bena pe yete atami ene pe po pat lok me ingi lok ini itiki experience kit lok me traffic laws no rules no regulations lok me chamchana be duongo twal idogyo ino mutaka mo ne uti irone wen karte me chol ento no ti yo lok me dongo wang abili me traffic kichana bena ti lok atek twal so yup anyway tikatame ne beno uchim wang tutwale traffic police mapat ki traffic police mi rodake lokom chiek makeloni policy chake ke parliament ema Uganda, nyoe chiek ma megwa me Uganda, ye wano ga motaka matimu waka pier rio. Madung kongi pe. Chencha wochi. Taxis ma wano ngweji kwet gi Kampala eni. Ilobo mo lony, pidong ki yene ko ngweji. Carbon emission, yamo iruma gen ge korone. Tika ne motaka mogo mano yamo mano tikari. In meti ngweji ki gangechi, no pebe ne wakameti cheren. Yamo enti machol. Carbon energy wachini pero tikenyu ni mutaka makikelu mutaka madong kar gyo karo ineno dano kanyi kitoko banga cha wani awile mutaka manyera wil kapo wilo third hand wilo fourth hand mutaka manu kikere parking kamoni pe mwaka bichel mwaka pa ero kanyi ka furu biro te brand new ilo pajamu kayano kenero any old model. I was in Mombasa la chencha watiki vitiz makete nerne ipor kitigan mutaka subar matiri maling mai tuke nene ni kiri ketika dua vitiz pibere vitiz ma yanke ngao Kampala ni koro mitingo mugate koro mingone ineno mutaka kikume so wachine kumberi ni mutaka kia wano miguritika mete wadok chene te policy kete penye kwere ema lutela wa mirgunen kit magilako kwere chik mitiji guri mero mi achel Mia rio mirkenene fonye makifonyo kidano ikit mitich ke gudi ni kiter bot dano weng mati affected with the road crashes terekini jomatika yer motaka ana mero wachine ke yer baj la rem gitika speaker magi loko kwere bacho weng miro bet kila kore ginane eno initame ilugi mwaka eni weng acherda chinje police ajo to wacho to no report ilokum accident amir ko wacha kong wadi ma dana mati motaka gugoro uchim ni motaka magiti yeti ka ngwaj madwi nothing Fika Salama ni tamano butiu ke mi ron ke waka don pien dula dek anyway me kero chingi pe wati na do petit kine Fika Salama ubini karma be duwe abungwen duwe ma pa chel ema eni duwe madano no ya war matek eni bena duwe madano war madwong eni duwe madano ka chero gangi chero ka lim chero Christmas ko chero timongo kilon the festive times or the festive season u chake chon ki bora neno is tima be ento mer ki fon dana jima de mi achel
speed, mia rio seat belt, mia dek matokon, mia ngwen kit dano user behavior dano matiyu ki yo chenjui mer go bet ki ngej motaka matieni tika ngwej madwi motaka mani ka donj mer ruk seat belt kama seat belt le pe in miringe how the control measures are dina ne can once we do that pati aloka yo ini ke experience be lokum traffic laws da tera mabe kameleng